Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you, hello to you, hello to you, hello to me. Hello, nice to see you, everyone. How are you today? Ничек сезнең хәлләрегез? Now, let's begin our lesson. Балалар, biz бүген сезнең белән бер ел фасылы турында сөйләшербез. Нинди ел фасылы икәнен табышмакка дөрес җавап бирсәгез, белерсез. Игътибар белән тыңлагыз. Listen. This is the season when it often rains. The sky is gray. The sun is not shining. It is cold. The trees are yellow and red. You can see yellow, red, brown leaves everywhere. What season is this? Yes, it is autumn. Very good. Children, let's go to the autumn traveling. Today we'll go to autumn land. Әйдәгез, көзге сәяхәтебезне башлыйбыз. Без бүген тылсымлы көз иленә барырбыз. Беренче тукталыш autumn weather дип атала. Дусларым, тәрәзәгә карагыз әле. Бүгенге һава торышы нинди? Look at the window. Let's speak about weather. Is it raining today? Yes, it is raining today. Is it sunny today? No, it isn't sunny today. Is it windy today? Yes, it is windy today. Is it cloudy today? Yes, it is cloudy today. Is it snowing today? No, it isn't snowing today. Балалар, тагын бер кабатлыйк әле. Бүгенге һава торышы нинди? What is the weather like today? It is not sunny. It is windy. It is cloudy. It is raining. It is cold. Балалар, без юлыбызны дәвам итәбез. Алдагы тукталыш autumn leaves дип атала. Карагыз әле күпме яфрак биредә. Look, how many leaves are there? What color are the leaves? Яфраклар нинди төстә? Yes, the leaves are orange, yellow, red and brown. Let's count the leaves. Әйдәгез барлык яфракларны санап карыйк әле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, there are 10 leaves. Wonderful. Балалар, менә бу рәсемдә дә яфраклар ясалган, ләкин алар буялмаган. Аларны үзебез төрле төсләргә буярга тиеш. Нинди төскә буярга кирәк икән бу яфракларны? Ансын шигырьне тыңлагач белерсез. Listen. 1 is orange, 2 are brown, 3 look yellow on the ground, 3 are green, 2 bright red, 1 just fell on my head. Нинди төсләргә буйыбыз инде яфракларны, балалар? Хәзер дөрес җавапны карыйбыз. Игътибарлы булыгыз. 1 is orange, 2 are brown, 3 look yellow on the ground, 3 are green, 2 bright red, 1 just fell on my head. Булдырдыгыз, балалар. Well done. Алдагы тукталыш what is wrong дип атала. Мин сезгә рәсемнәр әзерләдем. Рәсемнәр барысы да көз фасылына туры киләме? Look, what is wrong? Rain, yellow leaves, rainbow, mushrooms. Tell me please, what is wrong? Yes, you are right. It is a rainbow. Well done. Next,
Listen. Алдагысын карыйбыз. Umbrella, New Year tree, birds, clouds. What is wrong? Кайсы дөрес түгел? Yes, you are right. This is the New Year tree. Excellent. Алдагы рәсемне карыйбыз. Next. Look. What is wrong? Harvest, boots, yellow tree, snowdrops. Кайсы дөрес түгел балалар? Yes, you are right. These are snowdrops. Булдырдыгыз балалар. Well done. Алдагы тукталыш Guess the leaves дип атала. Бу тукталышта сез яфракларны күләгәләре белән туры китерергә тиеш. Сез әзерме балалар? Are you ready? Look, what leaf is this? Бу кайсы яфракларның күләгәләре? Хәзер дөрес җавапны карыйбыз. This is a red leaf. These are orange leaves. This is a yellow leaf. Well done. Булдырдыгыз балалар. Барлык яфракларны да дөрес әйттегез. Безнең шуның белән көзге сәяхәтебез ахырына якынлашты. Без бүген сезнең белән көз турында сөйләштек. Көзге яфраклар белән уеннар уйнадык. Көзге табигатькә карап сыкландык. What a wonderful season is autumn. Thank you for the lesson. Goodbye, my dear friends.